lokho is guaranteed bazohamba abantu bokufika ngoba kufika umzabalazo sizowenza kulonyaka kuphela lo umzabalazo oqalile ozoba khona forever so umuntu okufika osenesikhathi sokuthi ahambe kahle akahambe kahle manje ngoba akuzukuba lula kufanele nikwazi lokho akuzukuba lula njengoba nidelela nithuka nenza yonke into la ko social media nisethuka kuma post ethu nithuka nomfazi womuntu lo olwela izingane zakithi akuzukuba lula nithi nina nihlakaniphile nithi nifundile nazi imisebenzi izwe leli liphelile amazweni aphelile le aphethwe ngabashokobezi amazweni alawulwa ngabantu abangasibona na abanye baxosha belungu emazweni abo basuka labo belungu babuya bazohlala eSouth Africa bayasuka nabo balandela belungu beza la eSouth Africa futhi kodwa manje bathi bona baxosha belungu bafuna umhlaba wabo bawuthola umhlaba wabo bahluleka ukusebenza musu lapha eSouth Africa udayisa ama drugs uthi abantu base South Africa bavelapha lelizwe lakhiwa ngama South Africans lelizwe lakhiwa ngama South Africans asizukuvuma thina ukuthi izwe lizogwamandwa ngamasela amaqembu epolitiki ngoba nakho bona behle asizukuvuma lokho kuzophela oyigcine emkhulu kungenzeka kuphela unyaka ozayo ngasemkhulu lolu ukhetho aluzukuvotelwa abantu bokufika luzovotelwa abantu base South Africa lo lesibheke kulo abangayiziba abaholi lento musani baholi nibiza ngabaholi bese niziba abantu bakini behlupheka insizwa kayisebenzi ihlele emakhaya njalo thina esiphethe insizwa siyabona ukuthi lezi insizwa ezingaka Holiview labantu abawu 2000 bonke laba bantu bahlele emakhaya abasebenzi imisebenzi ivimbele imigodoyi nje la engazazi ukuthi izofunani kulelizwe ukhona umuntu ongathenga imoto egunda abantu amakhanda athenga iMercedes ahambe ngeMercedes ka 350,000 egunda ikhanda bangaki laba bantu abagunda kuye laba bantu musani ukudlala ngathi webaholi ezondi ka ebambe khona